Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Ofogole nahadnane in wasimnanu ziyare ayunu ngadananu jam fa salam. Ofog nun xarit nun Alioune Sarr ayon fa nun nu programme nene andale kay tekno taraf programme na andale yono te fu faqarit in imbaro nya no programme nene yang layle manam annukin taraf programme na andale ka lambor a jangitala andale julita nurafna warani an dinum afiyangan tawago anyowa taga na dine kanga in bato taga matière na layel al akhlaq taraf jiko matière ne jiko te jangita jiko nene taraf ka andale ka je dole na islam ndax no andayle jiko te fop ndax hadna ne xane jiko dina mosanga yo ta ñëw nanu xat na ne xanta avancé xan roog subhanahu wa taala a buga den mais refa nga le jiko den mose jiko fa mbonu yaan xat na ne xanta arrière xat na ne xanta jega problème to rafara nga xan rooga a fuxana denin ndax na jiko rek tekina a jegta a place a maak tekina texe ta na adina a texe ta alaxira wiine am bugngo roga bugong wir faax fopam bugong kon julit fa nu refna a waray mos jiko a waray a fiya paax ka andale oxu nan na rek xan ta anda o xene dal o kiino paaxo meta a xaja jiko ponu ke andale oxu yanga fiyan oxu nan na andale kene refe jiko fa mbaax ndax no anday le jiko aya ngay bisa o yaalum bo xanga aje tuyaba fa mbodne oxe andale ka xora a jul a ta jeg tuyaba fa mbod nanga kon jiko aje da solo yon sala salam re roga tagan tagiran nu dara ludut na jiko alayne wa innaka la ala khuluqin azim alayne o fanene dal na jiko fa mbaax wala fo na jiko fa mak kon jiko nene julitam na warani an tare fin afian kon xane ingaro fa nun hadis len no hadis ke anale tay barka yona fa nun besanu refna jangano fa nun taref jiko ka taref jiko ika andale julita no na ka warno lambor ka waro andin afianga tafian hadis ne anda jabiro te khotti rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayle inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaqa yo sala salama layle yawm al-qiyam o xey andale te roga mo dubbu to yit o te mot ka mata rog te mo xey anda te mo no musjiko o mo ina musjiko rek o te roga mo dubbu o te roga mot ka afiyan ke ana te ref jam fa salam naka nene o xey andale jiko faaxe o ten jiko faaxe o xanga te roga mo jo fañ o xanga te yawmal qiyam te mot ka bu roog kon jiko fa mbaax o saka ngaan roga gitma o yawmal qiyam xano texe xano fof nu wi andale te ref win faax we tal tarim na hadis ne lim nu jiko ke andale te ref jiko ponu ke talay tagale a foga itaga te ref asar harun we andale muta mof na rek kala yayo jeta muta mof na de saka fa lana o lem wake lay o lem wake nan ko yang la ta de gango fa lana ngata be kayo taga fa lay fana andare be ndigil yen sa wala ta sosana yo kin wala ta ñu ayo kin wala sax tambelana fa lana pour bu wi wa jallayo akah nayo afiyangan kanga tagentin kanga jiko ko mbon ya lam kanga yanga bisa o yalum bo uta layata xat ke taga xelum awa gay layka andar be nanga
wala ta juum wala ta tooñu kiin kono kiin ka waro manwa a waro manam ke andale te refu falayum ta limite in bala ta laya ta peese fa layum ndax fa laya nene fa lay fa jëbu solo yaan wala fa lay fa nana xedana wala fa lay fa na yal jiko fa mbaxaan mais yiro mo fa rek laya o kiin bala o laya fexey xalaat ke laya fexey xalaatin ka etna a jaf betum dik a fiyangaan o jangat ke warona lay ndax kene paaxu wala fa lor ma waro toloxe wala ndax a at kana atat ka xami fa lor wala nangam a fiyangaan o kiino xe a yanga layata lay fa jam salam naka nene we andale ka ref wiin wa anda ka pukare wayo wa anda ka meɗo wiin wa andale o layanga den ndigil ta jeg ka a tegayo taga me nangam a mbaɗa fa lay o layanga den ndalna ta layo mboɗna o layanga den naak ka ta layo paal ka mbuge nano fa lay ndigil mbuge an jobanu ke andale te ref fa lay ndigil nda anda o kiin julit ka waro jaɓa ndigil julit ka war kuroga layna yon sala sama layna ta andale kina ndiglu ta refina fanno waat a waat fa lay fa leng fa nata tega taga wala nganta leng nata tega taga lam kene ref ki andale te ref paax naka nene o kiino xe andale manam ka xefa o kiin xamtu nas batrul haq wa xamtu nas o xe andale jaɓe ndigil wala o xe anda ka xefa o kiin yangay ga'an fogale wo moƴun a soɓoxanga te moƴong wala o kiino xa anda xaƴa roog ka natu in to antar no cerum wala na manam na halalum jege halal wala tar o kiino xa ka suufe o xanga warino xeef o ga'angan fi'e nawle tegen me waranona teg mais ba suufe nin fogale o xene wo moƴun kene fo gena jiko paax ke o jiko paax ke te o kiino fo ga'ona o coɗin gedum o kiino fo ga'ona o fonkin kene ref jiko xa mbaax kon inchallah kene ref hadis ne benen yoon i ngarat kay yonata fo nuun fa hadis lakas yasa roog subhanahu wa taala fi'anen nan fo reef in way ngidma fop siyaare a fop assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh